محمد دماتا خوش به ده مزگینیا کف خوشیه که مزن گوته با آگاهیا نزیگبونا آوا ستاسیون علو که لباجار حسه که ده ازلایفا خودش مرا دیار کرنها آگاهی زیده تروی آف گنگی بکهشه باجار حسه که کنگی گلوی بکار بینن سر راست کرنین ده بوین آوه بچه آوایه ونها تلکور آماده اما آگاهی زیده تشتور کرن کرم بکن بله سلاف جبوه آب جیانه جیه که آب لی تنبه صالحه جان جی لی بگومان وی تنبه جبر ویجی مرود قارب وی بیجه مرو کیف خوشیه که مزن ایرو دبینه او جی که گاشتنا آب علو که نزی باجار حسکی بویه بو از لسر او بوریا شاندنا آب علو که میا کود ناورا باجار حسکی و تلتم ریده خورخورا آفیر آفه که شیرینه 7 سالان ما اب آف ندیتی بو 7 سالان ام جد ناف ده چونکی که از نش باجار حسکی ملی اجی لی باجار حسکی جان دکن ما آفه چاپکانیان نپاقش ود خوار همیان جبلی که خرج کرنا پریان خلکن ما گلک ایش و آزار دیتن بگشتی مرود کار بیشه او بارکی مزن سرملی خلکی بیداین بهاتنا آفا علوکی جبرکو هندبینن مراغاند آف گاشیه نزی باجار حسکی نها اب آفا کو تیر جاندن اب جبرکو هندزانن بیتری 67 کیلومتر دنابرا استاسیون علوک و حمه داره اب گلک دست دریجی لسر هاتو بکرن شکناندن هاتو بکرن اب شتی کو هندبینن جرد بيجن وك فانوس وك جيه تنفيسيه نها اف جيتي تيمن سر راس كرني نها جي دنافر استاسيون علوكي باجار تلتمريده داس بيكرنا حتى بجن ديدرا لاف دشاب يعني اف دشنا استاسيون حمايه اگر تجمر بيجا وتاغوت او كانجي اف بيجا باجار حسكي از خوازم دي بزلالي بيجن يعني دنافر استاسيون حمايه وعلوكي ده هری کم دم اب بوری تجب و جبر بوریه که مزنه 12 ساعت لازمن استخمین دکم آن آب نیزی ستاسیون حمایه بویه ایجا کنگی بده باجار حسکی او یا گرینگه هگر پرسکریک در نکوه تنه او دبوی حمایه هری کم 12 ساعت لازمه که تجب و پشت را ایجی آب وجبو باجار حسکی قد بيداين وك سيستما بري يعني هر تاخ لغوري چند ساعت جوان راحت بو دست نشان کرن او بيداين اجا اف وك ما قلت اف نزي استاسيون حمايه بويا هگر بگيج استاسيون حمايه پشتي و يكسر ب 12 ساعتان هري كم حتى اف ج استاسيون حمايه پشتي او دبو بيت جكرن وبر بتاخن باجار حسكي و بيشاندن ليفر نشتجيهن باجار حسكينا او جبيكاتين عربة اعتقد انت من سكان مدينة التمر انتم ايضا يعني تستفيدون من هذا المي يعني هي بشرى سارة لاهالي الحسكة شعورك؟ والله بصراحة شعور لا يوصف يعني بعد هالسنوات هاي وبعد هالاوضاع اللي مرينا بها الحمد لله وصول مياه علوك بعد هالسنوات وهالتهجير والحمد لله بألف خير وبشرى سارة لكل السوريين. كيف يعني العذاب اللي كنتوا تعيشوا يعني اعتقد الصهاريج هلا كانوا يمروا هيك يشوفوا يعني يقولوا المي اجت، انتم كيف تشعرون فيها؟ والله بصراحة شعور لا يوصف يعني. أول شيء تخفيف من المعاناة اللي نعانيها بسبب نقص المياه يعني والصهاريج، إضافة لذلك صعوبة المصروف يعني راح يقلل المصروف ونقل المخازن. في الشهر قديش كنت تعبي؟ والله بصراحة الخزان كنا نعبيه ب 35 قد كان يكفي؟ والله بالصيف ما بيكفي لك اللي بده يصرف ما يكفيه يومين يعني بصراحة. ايه يعني الحمد لله بيوصل هالمياه يعني راح يخفف ويشيل عبء عن المواطنين بشغل انه مصدر مياه كان غير صالح للشرب بعد الآبار. ما اكيد يعني مياه علوك ما تتقارن مع مياه الحمى اللي يجيبونها من الابار الموجوده يعني بصراحه. شكرا الله يسلمك. عليك.
اف شنين باجار تلتمرين او جخلكن حسكي بيتركب خوشن دبيجن يعني جبليكو هر روجي روجا كارينا وان نيزي سي حتى 4000 اف دكري جدر فيكو او افا نفاقش دبجا يعني كيف خوشيه كمزن براسي جبو محميان او باركي مزن سرملي خلكي داخل جرامبو براسي هن مالبات يعني خزام دو سيجي دحفتيات خرج دكرن لي وديت يعني اب هيا هريكين يعني مروبيشا جبر حتى داويا شبي ساعات يك دو سي استخمين دكم قوي اب هاجر برسكريك تنا قوي اب جبو نافا باجاري حسكي بيش عندن الفرجي ام وكا دسر نافي روناهي تي في براسي امجي ام بتيمن دائره افي باش جريان مديت شي عذاب دك شاندن ام سباسيا وان دكن براسي دي جرماي ده دنافا شرط مرجن ين جرانده وان اف كاركي كر كاركي بر بيروزا سپاسیش بوان از ودگرم جمتا صالحات بله نوچگهان من محمد بادلی سپاس لسروان آگاهی تمارا پار و کرگو پشتی داگرتنا دبوین آوین الحمای دبه گلگوری آگاهی تا پار و کرگو بزگریگ در نکه ساعتین درنگی شوی رو آف بکیج باجاری حسکی و سپاس جبو میوانی بطارا اماداره